Umengameli Ramaphosa ethula inkulumo enkonzweni yomngcwabo kamakadebona umzabalazo uthe njengamanje iqembu elibusayo lisengcupheni yokuthi lilahlekelwe yikona konke okwazuzwa abantu abafana nobaba uJohn Nkadimeng ngenxa nje yenkohlakalo. We are at a very real risk of destroying the gains they secured for us and our children. Their sacrifices must not be in vain. We must firmly tackle and take back the reins from those out to destroy our country. Umengameli wezwe uthi lesi akube isikhathi sokuthi inqotshwe impi yokulwa nenkohlakalo ikakhulukazi kwezombusazwe. Let this be a turning point in the fight against corruption in our country. Let us use this moment to banish this virus, this disease of corruption from our politics. Eduduza umndeni kanye nezihlobo zikababa uJohn Nkadimeng, undunankulu waseGauteng uDavid Makhura uthi uNkulunkulu uzowapholisa amanxeba. We pray to God that he heals your wounds and he soothes the incalculable pain that you are going through at the moment. Umakadebona we-ANC uThozamile Botha uthi ubaba uNkadimeng wabamba elikhulu iqhaza elwela amalungelo ezisebenzi. Nkadimeng played a significant role in popularizing the struggle of the international labor movement, of SABC and the South African struggle across the labor movement in the world. Waba yinxusa lokuqala ngqa laseCuba eqokwa ngowayengumengameli wezwe uNelson Mandela ngo-1995. Ngonyaka owedlule wahlonishwa ngesithwalandwe isiyaparangwe okuhlonishwa ngaso labo ababamba iqhaza banikela ngempilo yabo belwa nombuso wobandlululo. Ushiya unkosikazi wakhe kanye nezingane zakhe eziyisithupha. Calvin Dludla, weindaba ze-SABC. Intatheli yezindaba ze-SABC uAbongile Dumako usemathuneni aseWestpark eGoli lapho kufihlwa khona ubaba uJohn Nkadimeng usihlanganisele lo mbiko. Ewe kaloku likhothamile ikhwahla iqala lomzabalazo utata uJohn Nkadimeng esithetha nje ubeke ukhalekela ukugqibela kulamadlaka alapha eWestpark Cemetery eGauteng. Indoda enkulu ebengconywa ikhahlelwa ngaso zonke izinto ezinhle ethe yazenza nkalo zonke kweli lizwe nangapha kwemida ekubonakala mhlophe kokubana idabi lenkululeko abayinxalenye yalo libe neziqhamo ezihle kuba ngokuMzantsi Afrika uphansi kwentando yesininzi. Nathe uMongameli Cyril Ramaphosa wuntshu kuye ngendima athe wayigangatha ekuqinisekiseni okokubana abasebenzi de ukuthi abantu abangathathi intweni abahlala kwindawo ezisemaphandleni zeli lizwe bayaqhamla ngokukodwa kweziqhamo zedemokhrasi yeli lizwe. Unozakuzaku woMzantsi Afrika waseCuba ususela ngo-1995 ube nendima enkulu kambe ekuqinisekiseni okokubana uzakuzo phakathi koMzantsi Afrika nale lizwe laseCuba bukwinqanaba eliphezulu noko nomgangatho obone namhlanje xa sibhuqabhuqana nesifo secoronavirus kusetyenziswana ngalamazwe mabini ukuzama ukunceda abantu abaninzi kweli lizwe abachaphazeleke icoronavirus. Kanti ke kulamanqaba aseWestpark ubekwe cangonyana wakhe uMahudi ekubonakala naye bana wasweleka kwidabi lenkululeko ushiya ngasemva kwinkosikazi nabantwana bakhe bazukulwana nesizukulwana. Sithi makaphumle ngoxolo. NginguAbongile Dumako, indaba ze-SABC eGauteng.